Gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa gĩtongoretio nĩ Commissioner wa Kajiado Joshua Nkatha kĩrongoreirie gwetha kĩhonia gĩa gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ maingĩra form 1 kaunti-inĩ ya Kajiado. Kũratuĩka atĩ arutani anene makoretwo me mũhĩnga mũnene rĩrĩa maingata arutwo cukuru nĩ ũndũ wa kwaga bithi. Tumesema kwamba kuna mipangilio ama guidelines ambazo zilipeanwa na serikali. Hizo hakuna mtu anapembelezwa kufuatilia hizo guidelines. Lazima ifuatiliwe. Hii ilikuwa strategy ya kipekee ya kuhakikisha ya kuwa tutaelekea 100% transition. Tukikutana pamoja stakeholders wote ndio tuongelee juu ya hao watoto wako wapi ndio tupate kuchukua kule shuleni. Arutani anene arĩa mena mũtugo wa kuongerera bithi marutĩirwo mũkana wa gũkinyũkĩrio ikinya ihio rĩa kĩwatho makĩrwo nĩ marahotomia mũbango wa thirikari wa gũtigĩrĩra arutwo othe arĩa marĩkia cukuru cia mũthingi nĩ maingĩra cukuru cia secondary. Kile serikali imesema wazazi watoswe, ndio tutahakikisha inatoswa katika kaunti hii. Story ya kujifanya kwamba nini utakaa chini uongeze haitawezekana katika kaunti ya Kajiado, na tumeagiza CID na maafisa wakuu wa education wafuatilie kwa makini ndio wazazi wasitoswe karo zaidi ya vile wanahitajika kutoswa. Oho arutani nĩ mahetwo mũkana wa kũingata arutwo nĩ ũndũ wa bithi makĩrĩrwo atĩ thirikari nĩ ĩrekereirie kĩgĩna kĩrĩa kĩbatarainie nĩguo arutwo makorwo magĩthoma matekũingatwo. Zile imekuwa affected sana na mashuru na Loitoktok, na tunafikiria ni kwa sababu ya umaskini ambaye imetukaba zaidi. Lakini tumeeleza wale wa chief na wazee kwamba wale pia maskini pia wawe wanasaidiwa. Na hawa ndio watatusaidia. Principals ni kuwa receive. They are on the recipient side. Kwa hivyo ni hawa kuleta watoto na sisi naye tutawaka. Tunataka kuwapatia wale ambao wako needy sana. Na watoto kama hawa bila shaka wata qualify. Lakini vizuri waende wajaze katika ward ili wawe considered kwa ward committee ambayo inafanya hiyo kazi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Biũ wa Wambui.